Karbi election district Aparman electoral roll Kapangda, Dipu, Haurakhat, Bukazan, Watarapai, Banglak Thosese. Ingdeng Troksi District Press Club of Karbi Amahangkit Hek Katalon Lapen Kilik Kapamanpo. Dipuman Jamail Troksi wa Tiso Arongalong APHLC pen 6 schedule awareness amay kapidapo. Kardom pini Karbi prime time birta long pen kadu kavya phansitame Kardom nang paziriklo. Tangte pini Karbi prime time birta arjuita. Karbi along ta pini Karbi election district of Harman final electoral roll paklang pontang. Karbi election district parlo Dipu Haurakhat Lapen Bukazan Legislative Assembly constituency of Harman district election officer pen pangdak pontang. Dipu district commissioner sa Hemalongsi Laswa Lampang Daklo. Laswa teng Dipu Haurakhat Lapen Bukazan constituency along Pangrumpet Watarapai Lak Pora Surikrohinira Pharoket Homra Bang Ingkora Pli Ando. Halapu 199 Bhetagaon LP School polling station upon Dhansari Junior Basic LP School pusi Amen Akimilar. Lapen 215 Raikom High School polling station upon Selawar Raikom High School polling station pusi Akimia Men Irthuputa District Election Officer pen Pachin. আবার কিবা আকো আছে যে নামটো নাহিলে বা নাম ভুল কে কাৰেকচন হ'ল তেওঁলোকে আকো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফৰ্ম 6 ফৰ নিউ এডিশন ফৰ্ম 7 application form for objection for proposed inclusion and deletion then form 8 for shifting of residence corrections of entries in the existing roll amne 6 7 8 ako eta fill up manhe korbo paribo jetia leke nomination last date leke asole etu receive korim amar jetia poll date ami pai jam nomination last date to apnake kom pabo tetia leke ami ekini objections ekini ami form lo tar pisot kintu loadu bondho hoy jay aru tetia ami eta supplementary ekini jodi District Press Club of Karbi Ingdeng Troksi Arta Kepleng Katalon Pon Arani Pacheton Dunsi DPCK Ninkansuri Hini Rain Kora Pli Lapen Ninkansuri Hini Rain Kora Troksi of Harman Kilik Kachpate Ponalong Mei Phukimi Diganta Teron Lapen Chun Bangkimi Debojuti Boratum Chipahai Pona Birta Deletuma Prankepen Birta Napolipo Dipu Recreation Park along Kipaman Pon Ingdeng Troksi DPCKA Amahangket Hek Lapen Kilik Kachpate Jamika Tengpen Adabapor District Press Club of Karbi Alama Meipu Diganto Teron Pen Pangjar Pongsi Kachikimo Amilur Kaipon Halapu Ingdeng Troksi DPCKA Arta Kepleng Ahim Kedok Meipu Diganto Teron Lapen Arisang Huahin Pen Ingthan Pongsi Jethan Chimumame Pamanpon Bangswa Mealong Alhiamana Peng Pen Sartherong Hi LLM Lapen DPCKA Advisor Pen Sonju Bora Kiri Ronghang Lapen Dipro Department Lapen Ahwartin Pen Kewang Press Club Amei Phu Lapen Chunbang Anparta DPCKA Klembang Phubang Phiatung Chetong Dunsi Ingsam Jin Pen Pachunpo Bure Report Card News Siga pini nilitum dak thang ni phai nerke bani nilitum dak DPCK District Press Club of Karbi amanga thegani Katalon lapen nilitum nikane thom atams ki judno busi dak election da padu phirlo rasi labangso election long kadu ko be hirjume nangli lapen alang litum kadu ko be korting jirdo anumhan nevan puthon ani nge the pon nili alang litum kadu be kurbang thupa jirlo lapen choropar piglo lapen Lasolong election along cepati dun sinili mai puang hoilong mangali lisi haderlo lapen
kongsun mang hoi long mangke depositi borasi khailo la sini tum bahani kibang gilangani ke claim kedam ke mesenji pha la ben kedam tangani tum ke claim na machok chi an che pakyeng bonsi uthot kibang gilangani mesen me claim moi phasi tum boribon po businang tum han ni ke thelam nang paklang poni ko ana vote pen se khai pon dili vote kan pen hok pet pen bote 34 vote si kelong pote 10 vote pen sini ke hai bon kado ka total vote ko an bro kado ka pangrom et ke 87 vote 87 te choroi glo na kado en সম্পন্ন হৈ গ'ল আমাৰ ডিপিচিকে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ডিপিচিকে ইলেকশ্যন সম্পন্ন হৈছে এবাৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ সভাপতি ৰূপে বৰ্তমানৰ সভাপতি দিগন্ত তেওঁৰ আকৌ বিজয়ী হৈ আহিছে মই তেওঁক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ময়ো এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী পোষ্টত বিজয়ী হৈ আহিছোঁ মই 4টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছোঁ আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে ইমান সুকলমে ইমান ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ ইলেকশ্যনটো পৰিচালনা কৰাৰ বাবে মই DIP আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা আমাৰ উপদেষ্টা এডভাইজৰ সঞ্জু বৰাক আৰু দীপেন বৰাক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সাংবাদিকৰ কাৰণে এটা আমাৰ ন্যায়ী পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা সাংবাদিকসকলক সিস্টেমেটিক্যালি আগুৱাই লৈ যোৱা আৰু সাংবাদিকসকলৰ যি অসুবিধা থাকে সেইবোৰ দূৰ কৰাই মোৰ প্ৰথম প্ৰাথমিকতা হ'ব Thangthang ni phai narkepar ni dipuman ja kacheleng mile troxy wa tiso arong along APHLC pen MP election camping lapen 6 sidu awareness amai kapedopona birta kat news along birtana phali mai cheng chaprang rusem son singing tia phan mahang ke thekarni milur thor pen aman tipo Maya long alhiaman pen APHLC CCMI phu JI Kathar APHLC Dhansari aru amai phu Mohan Singh Tokbi Women Wing Achunbang Rita Kramsapi lapen ari sanghwa tum chetong wa tiso arong asar monas tiso lapen rongara atom chingrum si bangso MP election camping lapen 6 schedule awareness alamthe arjudun Maya long 6 schedule aja kong lapen chirok tok pen ke donang ja pothak che thang chimupo MP kilik nang li ji dok dok apora hot mesen pen ahok pet amuni da phan ka vai dun thek pami ji phan Maya long than pachini po APHLC long live APHLC long live Jai Kathar long live Jai Kathar long live Rat kachisong pangtang nang ma dak wachi sorong nitum dak meeting nang dolo nitum han wang nang ji meeting nang do nai pusi la si munit ta chetong olo mate nitum ke wang der chot amasi pini son kapre apor lege der takali pini hala Samson Singh engti ru Samson Singh engti amhang ke thek arni pomasi nitum hada kam do koklo di format la si dakawang der chot aja tum nang dun une der nang dun etlo seta chedam thang koklo ta non ke at least bang pharoi si baket chetong lo pini pen kado eta nitum APHLC fansi support at po nang ye chak dun at non election hote pajireglo non dhu election manke APHLC candidate sir Jai Kathar fansi pahai pu athe pima BJP government long tribal tum akijok wanabe non kedam tangan theklong lo UCC ta latum jurpik tasila non BJP fan paren nong ko ante la litum ditu kijok wan do pu tribal tum non manke tribal tum hat hang ta war sai pi dekhe ta council penta thakuri pi theke delo Karbi Anglong Autonomous Council peta athe pi mala dak SIU nang bikok namputa ladak SIU ta ladak pen trek aprang biso sorno pulo SIU ke ha brahmputra long wadam chui po pusipu sita election judet pen ta ko dak si do ko la so SIU la SIU do ko jane dak sakori aso asata dak Karbi Anglong Autonomous Council penke bithek fedelo no poni ta ha dispur pen se sakori pirong la sit tribal tum thang ki jaw wanawe la BJP government lo ke dodun thek thelo ni tum tribal tum ke asi BJP atum phan ka angkur phelong helang si Karbi Anglong pen ke bye bye pipo ang phala long
sar jaya kathar sar nili hem na kumri nili rong na kumri nili ni arong pik lo kidam tang kwan na political party ni dam et lo wang et lo seta laposon candidate amat inut arleng githe pu bang wang prut bang ka bipin lang la se jaya kathar sar pan nili lang lepan churupat pik lo la se ning da si thepik lo kidam tang kwan ne Kongres sarkar hutpen BJP sarkar hutpen ko anone nang chuet nang yun elo nang claim nang dam elo sitame Karbi Anglong apan develop thang ta bipin la taun alom kapaching thor ko thang heglong lo sita rong arlo lu lepin lang rong arlo dam de sita kwalam ta kalga regional party yong si non MP election hot regional party yong si nang ka hailo polutang ta ilitum ke mang ta ka hailo ilitum nang ke kabor ide nang ke chunto seta BJP sarkar punon Kongres atum nang ke hai polutang de Karbi Anglong ke nang abidat hangyang ko lasi nilutum rong si wati sorong arata nilutum chengwai SC APSLC songya pituman hangsi nilutum nang lutum mapit si nang dun po nang lutum nang kiyapan along si nilutum nang dun po si alang lutum mapan nilutum chopalo lasi alang lutum wanglo apor ani chiteksi nilutum arong nang humri lo la nilutum nilim kite lo lasi APLC pan nilutum adontin mate anutin nilutum budjok et po pusi nilutum niling kite la nilutum chengwai et si nilutum ke APLC pan jok po lasi pahai po lasi Karbi Anglong angkang akal biar tamang hunang nenon asam ke APSLC pan regional party pan pahai vek nang po kalite ilitum Karbi puta ilitum ke mena widat polasi nililam thela Ashington tol kardam Dolamara Forest Range atumpen lakha crate roxy socheng dhenta MAC constituency ke parlo rongagura ahawar mentu be arong along pen pharo plira roxy atrak ihum playing lim kanghwa theng piken abdun long abirota nare tuma phrang ke pen birota na pole Dolamara Forest Northern Range lapen Parkopahar Forest Range along ACF Prahalat Kro kapin kharateng pen Dolamara Forest Northern Range along Ajabang Ranger Dhorom Terang lapen arisang hwatram pen tame dore sangse ajo phirulo pope khamkhe do suryang bong pen pusitame amena sai cheklemsi patowea jo porphai kris por malom pen lakha crate roxy socheng dhenta MAC constituency ke parlo rongagura ahawar mendu be arong along pen pharo plira troxy atrak ihum plenglim kanghwa thengpi neponlo lapen bangswa thengpi hithialong jorlote 1.3 lakhs anbak adorlong jipusi ranger pen nang pachinidu Duarbaguri penrangsina be report card news dak range pen patrolling dam hai patrolling dam pen pine la suchi pen long lo nep long lo lak dim ke rongagora mandube mandube rong kalangdi te la so thing ti te na namitum langdam lo pate kon bag api zui la pen concept ti dei la so thing oh lak ene govilu ke lak 1.2 to 1.5 anbak doi bon L te I think pi bang 50 think I think pi emsal lang se bon la son kiniap dun long lok la bang ke kopi ko son pe ya lo sa la ke pulo isiap nang thana teng pen nil tum patrolling dam lo ngop nepon long lo ke non wan ta wan long le agari pen te non ki bang gilang ni bang no tum la son thaka akam asai claim pon bom di pulo ni tum ritarli bom lang ha ni tum an ken nepon po tangte normalam so para phan birota mo ing tonic sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihenamo phit puthot birota long wang thuik long lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo koilamati ahawara long
lore sarpo terang dili kaching rumame phongni ke chokame ke pamanpo he misi kaching room ji pu penangar ni pen matha ponsi ke damtang chuning ji lang swalong ke chengsi paman pon cheng lason tak tak si thang thang chiklo ni phai trok siaroni ingdeng hini ke chok lore sarpo terang dili kaching rumame padopon thulo Mei charipon along Mei pu jugen terang lapen kong chunbang Andrio terang atoma hin pensi Mei ke cheng pen ki jut an mesen pen charipon Karbi anglong lapen West Karbi anglong kedo lore sarpo terang dili aru atum nahok ledo pusitame ilitum ke hem misi wetlo lasi chingrum petra adamasar pen chenglok ajat asai sita chirap titora petnang pusi chingki chingwaipo Maya long kado kawe pangrum pet pen bang pharo pliso se chetong du pot nang tang phana khiru pipar pik lo pini lore sarpo kaching room mai chun panlong pot si ana ma phanta khiru pipar pik lo lapen kaching room hotel pen injir po purun pi purun to phan anta akiru pipar pik lo pene nang lela East Karbi Anglong pen West Karbi Anglong do ili tum long bang ke la silam nang tum la lore sarpo terang dilia ro tum konane nang tum long kachipok donji la posondo atum han kanang tum hin pen kupilo ke phapon ji kya la hello ke pachini ke la hello lore sarpo aru atum jongsik West Karbi Anglong East Karbi Anglong pen samidu puludangte la binar long ketar la soteng pen humri pen non kirangji 2025 January 7 tarik pathik ponlo la so ateng pen sinang tumta humri pen ang chitong dunje pansi pachini adi maklong than pan josa adi maklong ke baliwathar alongsi pathik ponlo kupia chiklo ne labang so January chiklo tarik troksi ani sibat apartment ke di ani sibat apartment si pathik ponlo Same langso sarthe teron arong amikar babu singnar lapen kajek teron piatuma sopo chesong singnar Bangalore sai chongda damji pupen non puta hemche bangwede Lakha krepli korkanthi constituency ke parlo same langso sarthe teron arong amikar babu singnar lapen kajek teron piatuma sopo arta ningkani kora narkep chesong singnar Api suaso api apua phan chi o kangsi surihini rakre trokaninkan Bangalore ansai chongda damji purang barlo Lason si ningkan hini an ke api sua phan phone pen chingki bomlo lapen dorde phophyang ta ke longa dat anta nanglo bomlo Bonda ningkan hini apia bang ke api sua sua phan birta avidetlo lapen phone ta nang call ke Lason si apiso jina hanse pi lapen asopi arta ningkan cricket home ledia singnar pi atum ke mesen abirta doji bon pusi chonghong bomlo bonda pining an ke ningkan narkep nangke choklo Lason si apiso jina hanse pi sita ahema sora phan kamatha kisung penajo keso cholong loklo lapen lapua sopia bangta apua phan kaching tung thuong school ta dunde detlo Arniwang ta mekri meklang pensi donanglo. Api apo lapen api so tumpen chesong singnar nahok ledo pusidame prapchin pen hem kachiwang jia phansi kachuning ri padekrimlo. Lapen majok li theklonga bangaling pusidame 708661680 labang so number along kapachini jia phansi chuning rilo. Jesong nang anaji reading chong dadam dak nang pido nang podo nang peso nang sodo koson si nang hewang bede ko pian nang tendo mako nang cingtung ong no ta hok le do tame wang vek nang po nang piso nang soda nang piso ai ta poma su ki su tek dik lu makarak raw no na ma Maharak ragu ni pai ta kisu. Marak se ragu. Wang witi ni pai su ta mi dat pu. Pu. oh po no O pu wang o. Ni tarang cingtung olo. Ni cingtung ong se pusu dalu. Pusu dalu. Ni pito manta. Cingtung ong lo. Tu tek te dalu.
Jun thek thi an po. Du pusitami dak nang pisuhay ta kisu pumadlo lasi nang wang pinabang bong ke wang ye pansi nang pandanang chon nang rilupo non tayo edon erapat tumta nang pisuhay kisu joy ni bang edon erapat tumta bang kisu nang kelang wang prelo nang say dudu nang say khado ini do ong do ta nang hok le du pusitami prap jin pen nang pinap dik ang bong stami nang le vek nang popo teni tum ke sung ong po sinang phansi nang cho khalo nang phansi nitum ti tuwar nang cho lang prong lo lasi nang no hok le du pustami ke wang ve ye phan le ke bor i bang nang jasmet la nang ke hem nang pali rok ye phan nang e bor i si ke nang sot lo lasi nang no hok le du sta nang chong dada long le du chutulu long le du ajat le du pustami nang kam nang jam chiri bupra nang arbung ar phe che wang ye phan nang bang prap jin pen wang nang po te dang nak peso heta ke suta serious pik lo lason tak si non itu manta lason lo chuklem tek the chodam tek the lo ki la ke so joy ni pen lasi nang no hok le du sita prap jin pen ke wang ye phansi nang phansi pinelo to warang chodang prong lo po sa lo che sang no hok le du tanang wang vek nang po no ma pini pinda bang bong wang vek nang po ni kang par ke lamta nang yi thek ut thek thil ho amen ta than no inke amen ke che song singnar kan kan lo kan chong kan neng kan troksi lo an to he pen pi puji alang le kan nili tumahin pen puji ke son lo so phan ko son si ke pawang yi ma ang le tuma phan si ang cho nang rilo Tang Dipini Karbi Prime Time Birta Bangke Kangtoniklong Kato Kaveta Me Dome Thak Me Kurwang Thu